notice Dbni tonai joto khapane taute Bwsano nor haino hai lamsogo tin notice Dbni mangkliwa tini norok haino hai manuja phiuka tamninke tini shal belena hamia watini jora shal hamia belena lukurok samuhum khlaimanya thangimanya aukhorimanya belena crisis ni jora tabu tini Hastepha wati pamtini bagai pheba tini belena kha khamjanai koktuma nongni bukhago haino hai tuwi phebika Thaniel Buma je lai thangnai shala buni logiwo thangui buni malai thani logiwo thangui tipra sabai sak maya salaya khlaiui bui buthar jagmani patimung no tuyui tini thangui shoka bini nukungo NLFT Hastepha bromna Prasenjit Buma te logiwo tongo NLFT original group ni GS ba general secretary Bidadhan Tripura Bravo Thangwi Shoika Diniwo Thaniel Bumani Nukungo Bini Nukuni Borok Malay Kolam Shalaka Te Demandi Shubasuro Yapalaka Au Kabunate Bushong Overhigh Jorawa Shabasak Dapa with Dapa Shubalan in Namusun Taming and Cap Belena Sugian Jorawa Wakena Subana and Nango Belena one of us sing Sataming and Care Norok Overhigh Party Mungro Tini Tripura Hastepha Sun Shabasak Maya Nanglemanlia, Hamzaklemanlia, Sun Bora Tangishoka. Bora Tangishoka Jin Dopa. One Suzanne Kavamanton, Sazane Kok Kavamanton. Nini Dopanum Maya Nanglia, Bui Butari Manka, Nin Dopanum Maya Nanglia, Obai Clay, Krishama Lemani Busuk Operadanka, Busuk Papotoranka, Tamokakeva. Hoitabanum, Okra his a best rider. Take a set, Suradoxa Kaimano. Okra ngi tongai phungsa phungni banat nang thapra rogri do hormano abo actually abo teksa soli khamun tobe bui pura boni lama choli kai bos lengi thangai sakti sisawoi kuno rokom khlai phaimana ninga ke botam khna no busuk bawa ke bukhna tabuk nogo tongai malia kharjak bunai do masa ke chenai khali thanga ni chin ka kokton busuk tik saiman ka tei baksang ka ke tabuk Obekino am chayon oguri wi kharitong ara ora ne bike no Kwlaijak nok talar laijak nogo tongi manliya boro khoroksat bothar sikan ke boro khoroksan oprat khegen ke boro khoroksan nung jodi na ja kuno kaisa bothari peken ke abuni justice busuk kotor nok saidema abuni justice busuk kotor nok saidema Actually, nung maya to nangmani phungsa phungnebo yakre rokhana nangmani phebatini boni nukhungo bini ma phasong tabuk Lengjak Bwsani kok no khnai media Bwsani kok Bwsani kahini sraini simi 9 man bohogo ogo chui tori log woi nasilai na chika klai tori log woi sama nijisaya kare je chanamu chumani chari woi ashuk tori woi tinewa metric exam roi tamo hekaba ashuk gara parwi tamo bo nini Bwsano jada ba ke bui bu tharkang ke bui bu khang ke nang bai ma tongjana wan sungna nangai khabana te Bwsano obana tinewa belino khapan kizigi kabjak Buma sake mukti klani ni kok Lengja Bwsani kok no khnai malia ashuk sarani simi pusitu mani belino khamjana ni kok o jorabono thangui nukhungo thangui Naikha NLFT Hastepha bromna Prasenjit Buma thangui chuba chukhlai ka rang pusaro go jeman tei maiding go thangui chuba laikha chuba chukhlai mani bisingtei abroni nukhungo sugyangni tongtamani mungsasuk chukba khaksangma pandarago kisasuk de samung kaisego thepaimano chukno obno wan subino thangui rilaijaka tei o jorabo kwbangma leader go thangui no Naikha NGO rongni bo thangui naijak ni borok bo NGO hakina thangui borok naikha borokni NLFT original group ni ngai thangui chuba chukhlaika salbrno bo haikelo kono chuba chukhlaika chini borok obekina ma suba lainai khamna te Bwsano belaino wana ma sengsa ama hipati mirok khadi paitigo tam shaka khanai nedi NLFT Hastepha bromna Prasenjit Buma
জরালে নাইখা দেবা মুকুমু কথমা চাখা উফি তুলাংখা জরালে নাইখা ইনভেস্টিগেশন চলছে না নি তো ওখানে এটা কোনো আসামিগুলোর ধরা পড়তেছে না নাকি আচ্ছা এটাই জান হ্যাঁ 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 आंथ' एक्चुअली ओ केसनि बेफोराव नरं बोसखांगोन सुंखा ओंखाय निजे सयं ब सिदै थानानै उसि केस अलरेडि ब रुतुजागि दङ जे बनो बुथानाय रक लेट दानियेल देबरमानो बुथानाय रक बरक थानियेल देबरमानो बुथानाय रक न रुतुजागिनि दङ बरक दातिनो मानजाकनाय हनै नं बोसखांगोन ब साखा सिनि सिदै थानानै उसि बरबाबु नरबो खाना ताई सिनि उलकरन तरफ थेखाबो अ जेबो थानाय रक जेखाने फानो तंथं बरक जे नुंनाय रक बरक फायै बा इनफर्म फुमनाय फानो सावै बरक मानदांनाय निंथं बरक न जाहाथे अबाहाय बरक काहामनो याक्ति साइबो थानाय रक बरक जाहाथे हाचल कमाय मायातै स्राय स्राय कक कुबुनो साना थागा हंके ताम बागे हंके बरक सुगिया हनै जे नों बनो याक्ति सानेर कगिया नों खरकसा तिप्रासा बुसा नों बुनायबो तिप्रासा बुसा जेखाने सेखाने जों यूट्यूब तै गोबां टिभि चेनेल तै नुगै दङ बुलायो तगलायो हंखाय साक बाय साक नंलाय दङ देरालाय दङ आबनो मा खिबिनाय आबुनि बागै जे थानियेल देबरमानाबो थानाय ब इमिडिएटली रमजांनो निंथं एवं पुलिस प्रशासननो बेसों तेबो कक सालायनाय जे दाति दाइते नब अ जेबो थानाय रक जाहाथे मानदांनायनि बागै जों चाइथकनाय अबनो नरं थानि जों प्रेस मिडिया रं थानि आनि कक प्रसार मुक्ता थानानो रिंजागुनि कक गया बिनि फेमिलि तरफ থেকে बरक अलरेडि केस एफआईआर खालायखा एफआईआर खालायजाक एवं अ एफआईआर खालायमानि एक्शन नावैनो दङ अब तांगि रमजागिया आंगि तखांखै जों तो पुलिस प्रशासनिया जों खरकसा एनजिओ हिसाबै ताबो लुकरंनो नायनाय चुबानायसे जों बरकबो थारनाया जों बरकबो थांनायसे जोंनि नेशनल लिबारेशन फ्रन्ट अफ त्रिपुरा अरिजिनेल ग्रुप नेङिनाय जों जेखाने सेखाने जोंनि त्रिपुरासा लुकरक बेकाय दख्लाय दहाय जों बरनो बाहायके उद्धार खालायमान जोंनि वान सम मुङावबो मासे आबोनो बागै जों जे मानतै जोंनि अर्गानाइजेशननि जोंनि मेम्बार्स केडार्स रक फायै उसकांगो मिटिङाव जों कायसा डिसिजन ओंखा जे मानतै माइरु मुंथं रांथं जों बरनो चुबानाय ओंखाय একটা डेट खालायखा दिनैनि असार अ डेट अफ फाइने बनो जे मानतै जों जोंनि अर्गानाइजेशन থেকে तै ब्रै मथानिङैनाय जों सुआव फायगाता आर थाइसिङो नर्थ मिडिया टप থেকে जे सोंमानि बुफुराव रमजांनाय लुकरक मकल लगै दंखा आबो हंखाय तो ताबो नों हैजागै दंनाय न तो किछु जरा नांनाय किन्तु यगै मांगला कुनि जनाबो पुलिस प्रशासन याकनि काति थां मांगला बरक रमजांनाय आंसो जरातै सिउता हास्टेबो बेलेग चिनि त्रिपुरासा दफारक जतनो सिउ फुलफिल पावर चिनि याफाया जोंनि जेबो किछु सतर्कमा दंनाय हजाक दंदि खावा वानसुकदि बाहायके जों बोसकांनि वानसुक सामुंनो बोसकांआव तलांनाय जों आबैनो जागाय जागाय त्रिपुरासा थानसानि याप्रि होननाय जों पान्दा खाय दङ अ पान्दानो बाहायके निरंनि बिसिंथिके तेबो जों फुवारै जाहाथे अबो हायकेसे केरें जों बाय साक वालाय दंमारनो मुथागिमान साक बोथारलायमानो मुथागिमान ताइनिनि चुकजे अनुखुंनो बाहायके जों चुबायमान जे कराप ngै दंनाय ताबुनि जे परिस्थितिओ लिडार मन्त्री रगङै दंफानो जों बरनो बाहायके आमनो कन्ट्रोल खायमान जों एनजिओ तरफ থেকে त्रिक जों याप्रि सै दङ एवं नरनि माध्यमे नरनि चुबा सुबाय जों आबो निश्चय बोसकां सालो साक्सेस दंनाय होननाय जों खा जङोता चिनि एनजिओ सिमेनो फाइको ते बाकी रक्त म कायसे इमार्जेन्सि ngै थांमानिबा ओंखाय थांनाय जे घटना नि दिन अ 10 दिन बरक हस्पिटाल एडमिट खालायनाय तलांखा लगे लगे खबर मानिनाय आं हर सोंहरखा जे बरकबो पजिशनाव दं ओंखा फ्रो थैखा होननाय खबर खोनावात कैसा यूट्यूब नुगमानि ओंखा आं जे चेनेल ति नुखाव चेनेलनि एडिटरनो सोंखा जाबो बुसुक थैखानो सार हिनसावानो साराबो थैखा
ओंखाय आं तबो कनफार्म खायनो बागैनो सिदै थानानि अफिसारावनो आं सोंहरगा सोंहरयागा बरक साखा चिन्तानि कुनु इनफरमेसन करिखौ ओंखाय इनफरमेसन करिनि बागैनाय आं वान सकाजे ब बिनि लांमा तंखौ तेन दिनो हंखाय फुङाव ठीक 8टा থেকে 9টাनि बिसिङाव ओंखाना एक्जेक्ट टाइम आं मयतु करिखा आनो सारका जे थां तंखौ केन्थ' लामा थुक थुक ओंखाय हस्पिटालाव थाङैबावनो चुमाना बागै थानानि जे बखा একটা वान सुक दं माने अजराव कायसासिनि बिजिङै थांखा हायफान तेन थाने माने ओ जरानि बागैनाय जों सगैमालिया हायफान बिनि लांमा करिखा लेट थानेल दे बर्मानि हनैनाय खोनाका खानामा यागल हाय बिन नुखौ बाहायके जों खाकसां मारिमान अबनि बागै जों खावा वानसले इमिडिएटली जों कायसा कमिटि रिंखा रिंमानि परे जों पासंखा जे जना खक्सा खनि जे मानतै बिन नुखौ थांसुबालायनाय नै जों तिनि फायलायगाता तिनि अ नबिन सरदार पाराव आं निजे स्वयं प्रेसिडेन्ट एन्ड सुप्रिमो NLFT उरिनि ताई जनरल सेक्रेटारि दङ ताई तिनि हाई पावर कमिटिनि दङ सुरन देव बर्मा शंकर शम्भु देव बर्मा सामथाय हिनै बोरिङाव बनो ताई सिनि ब्रैमथानि दङ तिनि अफिसार रक ताई सिनि वार्कार NGO नि फ्रायनै रक लिडार्स दङ ताई तिनि लगे थाबो हामबाय बेलेखै